Caseminar de hoy solamente ana in buca sosa arredamento. De lujo e ornamentos y scurtadelas puro es divertente. Hoy cambiante más diferente. Me dar de amorosos argumentos de maridosos comportamientos de cada cosa a su corriente. Maestrada, longar de limba y cursar de sentido, gentiles y simpáticas de badas que apenas por vivides con maridos, armar las artes boga de escuadas, todo diverso de su patruido, mirar de hoy solamente, ana en boca sola y escortaderas por el divertente, cuya un día tema diferente, me dar de amorosos argumentos, de maridos los comportamientos, de cada cosa es una sorrente, o Martín y Carmena maestra, lugar de lima cruzar de sentido, gentiles y simpáticas de paz, que apenas por viriles con maridos, armar las artes boga de escuadas, todo diverso de su patruido, sin mirar de hoy solamente. Inistamen elinure gran mardon zifrore che lentori manzano. Inistamen elinure profumor de verano para gular de amore mirica más insinuo. Esa fortuna lo sole ricamare vida dorer de bosa. Esa fortuna de o canto una rosa e benzammi la cantare canno pesa sa luna. Per tu esquisa ricesa poesia tutta boluda e tanta larasa sin ha perdido sabor manadía. Todas castellanas a para perdido ansa batidica virtude e puro gusto deve si m'assistis a
fisica salute, sos cantor de barchi scherzo in tenere, in bucchera ristesa, oh, gioventù. Piseddu però mi intende accendere, ralligra fantasia in su coro, assadur che va vita, ritorna una antica forma e soro, lor versor de bacchi se clissava, versava male un per teschileo, vadiga e matana, prose parare dai milli vena, sabaduna freschissima e matana. Surdoso e piena sa, ambulluzzato sabanetta e pura sumida in terra dolce se, oh yeah, ammena. Nessuno mai sa un'augura de coronare all'aru su poeta che esclama e ne vendita. A mi è solo un mito caga prete, ischidanne su sonno a custa gente gli posu risabiru a bailette. Buonanotte a Madasanna. Aspetta, fagliela. Oh, Augusto, Augusto, questo che stavi cantando. Allora ovviamente la consegna anche per Ottana, quindi diamo anche a loro questo riconoscimento. Abbiamo ritrovato un telefonino e un'agendina, una rubrica e un paio di occhiali. Chi avesse perso questi oggetti li consegniamo a Stefano Pudda di Padru, si rivolga a loro. Grazie a